Bazalwane, ungathi angihambi nje imingcwabo, sengenyanya le drama leba khona le emingcwabeni lapho sibona khona tihlobo temufi tidramatizer tikhala tisifata nangemafinyila tisithela ngetinyembeti titenda letselusizini kakhulu kani tiya-actor ngoba umufi ugula embi kwetihlobo takhe anengele agule tihlobo timbuke nje tingamsiti agule tingamtsengelisha iphanado imbala anengele kuze kufike isikhathi afe aphumule sewufile uphumulile setiyaqhamuka tihlobo emngcwabeni setiyakhala setitenda lelisizini sebatenda labeva buhlungu sebayakhala asikhoni nekushumayela lapho asikhoni nekwethula live laNkulunkulu ngoba letihlobo tibhizi tiyadramatizer vele tona tiyakhala titenda letiva buhlungu letilahlekelwe lithambo ulahlekelwe njani nangabe lo muntu unengele embi kwakho wambuka nje wangamsiti wangamtsengelisha iphanado soto uqhamuka emngcwabeni soto sicinela ngetinyembeti bazalwane letihlobo kube kuyangami emngcwabeni lotawukhala ngabe siyamshaya because lo muntu okhala emngcwabeni usuke ahalatisa asedzelela asifata ngemafinyila for nothing lesihlobo lesifile usuke angakasiti ngalutho wasiyekela safa nyalo soto sifata ngemafinyila nangetinyembeti sitabashaya labantu labo.